Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Abadepite mu nteko ishinga amategeko b'umuryango w'ubwurayi basabye ko habaho iperereza ryigenga kandi ritabogamye ku byaha byakozwe n'abategetsi n'abanyapolitike n'abasirikare muri Uganda, kandi bagaragaza ko amatora aherutse yimitse Perezida Museveni atabaye umucyo n'ubwisanzure. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko abadepite bamaganye iterabwoba ryaranze amatora ya Uganda ririmo ko abasirikare bakuru barahungiyetaga abaturage, cyane cyane hakibasirwa abarwanya ubutegetsi. Abadepite bavuze ko mu bahungiyetswe cyane harimo Bwana Cyagwa Robert Senta Marias Boboine na Dr. Kiza Besige umaze umwaka urenga afungiye muri iki gihugu cyo mu majyaruguru y'u Rwanda. Iyi nteko yamaganye inkiko z'igisirikare cya Uganda zicira imanza abaturage b'abasivile. Icyo kinyamakuru cyanditse ko abadepite barenga 500 batoye bemeza ko bagomba kwamagana ibyabaye muri Uganda ko atari amatora, ndetse basaba ko hasubirwamo imikoranire y'ubumwe bw'Uburayi n'igihugu cya Uganda kuko ari amatsinda ageramiye kurusha ayandi mu gihugu nk'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, sosiyete sivile, abatinganyi n'abanyamakuru bavugisha ukuri muri iki gihugu. Iyi nteko yibukije ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi rwamaze igihe yigamba ko yishe abarwanashyaka ba NUP barirwa muri mirongo, abandi benshi akaba bafungiye hatazwi. Hagati ariko Perezida Museveni yavuze ko yanganije batavuga nawe nubwo mu bigaragara ngo nta nabo nk'uko abivuga kuko yabatsinzuye no matora aherutse. Perezida Museveni yavuze ko mu myaka 40 mu imaze ku butegetsi hakiri utuntu dutoya cyane tutarajya mu buryo nko mu mashuri abanza, utuntu tw'ibiyobyabwenge, naho ibindi byose biri ku murongo mu gihugu. Nararanganije amazi ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Baraswe imiryango ishinzwe kurengera umwana mu ntara y'Amajyaruguru yatanze impuruza ku mitwe y'inyeshyamba ikorera mu bice bya Beni, Lubero na Butembo ikoresha abana mu gisirikare. Radio Okapi yavuze ko imitwe ya ADF na Museveni turi kora muri turere ikoresha abana mu bikorwa bya gisirikare. Tariki ya 12 ukwezi kwa kabiri umwaka isizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya ikoreshwa ry'abana mu gisirikare. Imiryango itegamiye kuri leta ikorera muri turere duce ivuga ko umwaka ushize wonyine nibura abana 2000 binjijwe mu mitwe y'inyeshyamba. Umuryango mpuzamahanga usobanura umwana nk'umuntu wese utaruzi imyaka y'ubukure 18. Iyi miryango yavuze ko muri abo bana barenga 2000 binjijwe mu mutwe w'inyeshyamba barenga 400 ari abana b'abakobwa. Sosiyete sivile yamagana bene ibikorwa ikagaragaza ko abana bakwiye ko bari mu mashuri ndetse no mu miryango badakwiye kuba mu gisirikare. Uturere twa Beni, Butembo na Lubero tumaze imyaka iberwa mu 10 tudafite umutekano uko twiganje mu mitwe inyuranye y'inyeshyamba, ibyatumye uburenganzira bwa muntu butesekara cyane cyane abana n'abagore. Hanyuma ariko umuyobozi w'agateganyo w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo Kinshasa MONUSCO Vivian Van Dupere yasuye umujyi wa Goma bwa mbere mu gihe kirenga umwaka kuwa kane hageze icyifuzo cy'uko ikigo cy'indege cyaho cyafungurwa. Kajugujugu yagejeje Vivian kuri ikigo cy'indege mu gitondo cyo ku itariki 12 Gashyantare. Ni ubwa mbere ikibuga gikoreshejwe kuva rya Museveni ryafata umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama mu mwaka ushize. Impamvu nyamukuru yajyanye Vivian Goma ni ukuganira n'abafatanyabikorwa barimo mu nzego z'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari ku myiteguro yo gutangira kugenzura izo ry'agahenge muri teritwari ya Uvira. Akanama k'Oni gashinzwe umutekano ka MONUSCO inshingano yo kugenzura izo ry'agahenge hagati ya leta ya Kongo na Museveni. Ibyo bikazakorwa ku bufatanye bw'urwego rw'akarere rushinzwe kugenzura umutekano ku mipaka IGVM+. Ati nagira ngo mbibutse ko mu gihe gishize kirenga umwaka ku itariki ya 23 Mutarama mu mwaka ushize nari mu ndege ya nyuma iheruka kugwa ku kigo cy'indege cya Goma. Uyu munsi nari muri Kajugujugu ya mbere iguye hano. Nizeye ko ibingibi biza kuba intangiriro yo gufungura mu byiciro ikigo cy'indege ku bw'ineza y'abaturage. Ku itariki ya 10 Gashyantare uyu mwaka umunyamabanga mukuru wungirije Loni ushinzwe ubutumwa bw'amahoro Jean Pierre Lacroix yatangaje ko MONUSCO izajya yifashisha ikibuga cy'indege cya Goma mu bikorwa byo kugenzura agahenge. Lacroix yasobanuye ko mbere yuko muri Uvira hatangira kujya abasirikare ba MONUSCO hazabanza koherezwa drone z'ubutasi zituruka kuri iki kibuga cy'indege kugira ngo zigenzure uko umutekano waho uhagaze. Hanyuma raporo y'iperereza ryigenga ryakozwe n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu igaragaza ko ibitero ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ryagabye ku banyamurenge muri teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga byapfiremo abarenga 100 bikomeretsa abarenga 150 hagati ya tariki 13 Mutarama n'iyo 8 Gashyantare umwaka turimo. Imitwe y'ingabo igize ritunga urutoki n'igisirikare cya Kongo, cyane cyane umutwe w'abasirikare badasanzwe wa Hibu, iki Burundi, umutwe wa FDLR, imitwe ya Mayimayi y'abazarindiro b'abacanshuro b'abanyamahanga. Iyi miryango irimo CRDH na APDH yasobanuye ko ubwero rya Museveni ryavaga mu mujyi wa Uvira muri Mutarama uyu mwaka. Ingabo za leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo byahise biwinjiramo bijyana no mu bice by'imisozi miremire muri teritwari 3 kuva ubwo bikaza ibitero ku basivile b'abanyamurenge. Ibice byagabwe ibitero nk'uko iyi raporo ikomeza ibigaragaza ni komini ya Minembwe yiganjemo abanyamurenge, Puenzero, Rwitsankuku, Gakenke, Mikenke, Mutunda, Mukoko, Rugezi, Nyamiranga, Marango, Igihuza cya Biziba, Gahwera ndetse na Rutigita. Raporo ituhamye bwinshi bwavuze ko ibitero by'indege na drone byagabwe mu bice bituwe abo byagizeho ingaruka bagaragaje ko byihutaga rimwe na rimwe bikagabwa mu ijoro ntihanabeho guteguza abaturage ba civile. Yasobanura ko ibiro by'ingabo za leta ya Kongo ryagabye igitero cya drone 6 muri ibyo bice kuva tariki ya 29 Mutarama, 5 ku itariki ya 30, 12 ku itariki ya 31, 8 ku itariki ya 2 Gashyantare, 3 kuri 3 Gashyantare, 4 mu ijoro ryo ku itariki 7 y'umunani Gashyantare umwaka turimo. Iyi miryango yatangaje ko ari ibitero byagabwe
ku ngo z'abasivile ku bikorwa remezo byabo birimo ibigo by'amashuri no ku nsengero zabo, kandi kubera gutungurana benshi bahunze ntibabone uko batwara iby'ibanze bifashije mu buzima bwa buri munsi. Umuryango mpuzamahanga ushinjwa kutagira icyo ukora nyamara ubwicanyi bukorerwa abasivile cyane cyane abanyamurenge batuye mu ntara y'Amajyepfo bumaze imyaka myinshi buvugwa na raporo zabwo ziri ku mugaragaro. Iyi raporo igaragaza ko guceceka bitiza umurinda abagizi ba nabi bagakomeza ibikorwa byabo ntacyo bikanga. Imiryango yakoze iyi raporo yasabye umuryango mpuzamahanga gukora iperereza ryigenga kuri ubu bugizi bwa nabi, hanyuma bugafatira ibihano ababugizemo uruhare bose, haba mu ngabo za leta ya Kongo cyangwa se abo mu yindi mitwe. Hanyuma ariko imirwano irimo ubugome bwinshi kuwa kane ushize yabereye mu misozi ya Minembwe mu ntara y'Amajyepfo, aho bivuga ko yahuje abarwanyi ba Museveni n'ingabo za Kongo Kinshasa zifatanije n'ingabo z'u Burundi n'inyeshyamba za Wazirendo. Kuva mu byumweru bibiri bishize ingabo za Kongo Kinshasa zatangije ibitero ku birindiro by'abarwanyi ba Twahirwa bakorana na Museveni. Kuwa kane imirwano yabereye mu midugudu ya Kakenke, Kabingu, Irundu, Murize ndetse na Karingi mu misozi miremire ya Minembwe. Ibi bitero byagabwe mu midugudu y'abanyamurenge mu gihe ngo yarasabye agahenge. Kwemera agahenge ni ikintu kimwe no kubahiriza ni ikindi. Hashize hafi ibyumweru bibiri Minembwe yibasiwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi, aranavuga abasirikare ba Tanzania ndetse birumvikana n'abacanshuro na Wazirendo bagiyeje gufata Minembwe ntibabigeraho. Ibi ni ibitangazwa na Senateri Moise Nyarugabo. Nk'uko iyi nkuru ya Kivu Morning Post bivuga, Nyarugabo yasobanuye ko kuwa kane itariki 12 Gashyantare ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rishyigikiwe na za drone n'ibunda bya muzinga ryerekeje mu midugudu yo muri Minembwe byica umukecuru w'imyaka 101 witwa Mukuzakabano Elizabeth. Abandi bagore babiri bakomerekeye mu gitero cya bombe cyagabwe ku bitaro bya Bidegu. Nyarugabo ati ni ngombwa kwibutsa ko muri iyi minsi 3 ishize kuwa kabiri, kuwa gatatu no kuwa kane imidugudu ya Karingi, Bidegu, Rubemba, Karongi, Mukoko na Irundu yatewe amabombe buri umwe inshuro nyinshi ku munsi, mu gihe bwana Felix Kirombo yirirwa mu mirwa mikuru yigira nk'uri gushaka amahoro. Uyu mugabo yamaganye kandi guceceka kwa societe civile Afrika yunze ubumwe, amashami n'indi miryango ku bitero bikomeje kugabwa mu Minembwe. Ibi biravugwa mu gihe kwa kane n'ubundi ngo yatangaje agahenge hagati ya Kinshasa na Museveni guhera ku itariki ya 18 Gashyantare umwaka turimo. Museveni yashinje kenshi ingabo za Kongo kurenga ubwenge yirengagije ibyemejwe mu biganiro bya Doha, mu gihe ikomeza gushimangira ko imiryango ikinguye ku nzira zose zaganisha ku mahoro ndetse no kurangiza amakimbirane. Nkivuga kuri Kongo Kinshasa ariko kandi itoro ryangira kandi ryibukije Perezida wa Kongo Kinshasa Felix Chilombo ko atagomba guheza urugero Museveni mu biganiro by'amahoro bihuza abanyekongo, kuko ibyo byatuma amakimbirane akomeza. Itariki 31 Mutarama uyu mwaka Tshisekedi yabwiye abahagarariye ibihugu byabo muri Kongo Kinshasa ko niheramuka habayeho ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo, leta yari izabiyora kandi atazemera ko bakoreye ibyaha abanyekongo babyitabira. Ubutumwa bwa Perezida Tshisekedi bwumvikanije ko Museveni yihejwe mu biganiro by'abanyekongo kuko leta ya Kongo imaze imyaka myinshi mu bukangurambaga bugaragaza ko iriho ryishe abaturage benshi rikora n'ibindi byaha bikomeye. Ubu butumwa ariko kandi bunyonije na gahunda y'igihango cy'abanyekongo n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari imaze igitegurwa na Kiliziya Gatolika n'itoro rya Anglikani, kuko aya matora agaragaza ko kugira ngo uburambe aboneke muri Kongo nta munyekongo ukwiye guhezwa mu biganiro. Umunyamabanga mukuru w'itoro Anglikani muri Kongo Reverend Eric Nsenga yashimangiye ko hakenewe ibiganiro bidaheza imitwe yitwaje intwaro, kuko ibi byatuma intambara zihagarara abenegihugu bakiyunga igihugu kikongera kwiyubaka. Ati kudaheza dusaba si igihembo cy'abanyabyaha, ahubwo ni uburyo guhagarika intambara zisubira. Amategeko agaragaza ko ibiganiro bikurikirwa n'ingamba zihamye byatanga igisubizo kirambye, nk'uko byagenze Isani City muri Afurika y'Epfo 2002 na 2003. Reverend Nsenga yagaragaje ko amatora yombi ashyigikiye ko Museveni yitabira ibiganiro bihuza abanyekongo, asobanura ko iyo mpamvu intumwa zayo zagira uruzinduko Igoma mu ntangiriro z'umwaka ushize zikaganira n'abayobozi b'iri huriro. Ati nk'uko gahunda y'igihango cy'abenegihugu twatangije hamwe na Senku bivuga, kudaheza bigomba kureba bari mu makimbirane bose barimo n'abafashe intwaro. Iyi niyo mpamvu twagiye Igoma mu ntangiriro, guheza abo bantu byatuma ikibazo gikomeza ntiyasinywa amasezerano afatika. Perezida wa Jorenso ndetse n'abandi bahuza abanyafurika bakomeje gushikariza ubutegetsi bwa Tshisekedi gushyigikira ibiganiro bidaheza, ariko nabamenya niba buzava kwiza. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire muri Kenya, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika. Manisiko umukuru wa polisi ya Kenya Douglas Kanja yatangaje ko atangiye iperereza rikomeye ngo hamenyekane ukuntu umuntu yateje akavuye mu gikorwa cyarimo Perezida William Ruto ahitwa Wajiri. Polisi ya Kenya yavuze ko habayeho kuvogera umutekano wa Perezida ubwo umuturage yasaga n'umusagarira, ariko ko babyitwayemo neza ntihagire igihungabanya Perezida cyangwa se rubanda rwe rwaje kumwakira. Itangazo rya polisi ya Kenya ryavuze ko umuntu washakaga gusagarira Perezida yashyizweho akwiriye, kandi ko inzego yaba abajepe barinda Perezida n'abandi bashinzwe umutekano babyitwayemo neza bakumira ikibazo kitaravuka. Umukuru wa polisi ya Kenya Douglas Kanja yavuze ko yashyizeho itsinda rikora iperereza mu minsi 3 rikazaba ritangaje uko byagenze, kuko igikorwa cyabaye nk'igihungabana gake ariko kirakomeza. Iri sanganya ryabaye ubwo Perezida Ruto yagezaga ijambo ku baturage afungura ikigega kigamije gufasha urubyiruko kwiteza imbere. Ikinyamakuru The Star cyavuze ko ubwo Perezida yavugaga ijambo umuntu w'umugabo yatunguranye aza yiruka ajujura, nubwo abahungu be babangutse bamusamiye hejuru ataragira icyo yangiza hatanamenyekanye icyamugenzaga. Perezida Ruto asubirwamo n'ikinyamakuru avuga ati yo mumureke ntimukoreshe imbaraga zitari ngombwa, mumureke baruka hafi nindangiza nanjye ndamwegera. Mu cyumweru kimwe abaturage babiri baciye muri umwe barinda Perezida wa Kenya Dr.
William Samuel Ruto bituma umutekano we mu gihe ari mu bantu benshi wibazwaho. Ku itariki 6 Gashyantare umwaka ubwo Perezida Ruto yaga igishoro cya miliyoni 27 z'amashiringi urubyiruko rurenga 5,000 rwari rwateranye ku kibuga cy'ibirori cya Mombasa, umwe yacitse abashinzwe umutekano amugeraho aramusuhuza. Abashinzwe umutekano bagereje kwirukana uyu musore ariko Perezida arababuza, arababwira turategereza gato, reka mbanze nke muri byano turaza kuvugana. Byagaragaye ko uyu musore witwa Jeremiah nta mugambi umwe yari afite kuri Perezida kuko nyuma y'uyu mukuru w'igihugu yamusezereje kumutega amatwi yari yishimiye ajya kwicara. Tariki ya 12 Gashyantare ubwo Perezida yahuraga n'urubyiruko rwo mu karere ka Wajiri, undi muturage yagiye yirukanka amusanga ariko ubwo yari hafi kumukoraho amuturutse inyuma abashinzwe umutekano baramufata. Umukuru w'igihugu arikanga ati gake mumureke, uyu musore witwa Budi yabwiye abanyamakuru ko nta mugambi yari afite wo kugira nawe Perezida Ruto, ahubwo ko ashaka kumusuhuza akamugezaho umugambi afite mu matora ateganijwe umwaka utaha. Abudi yavuze ati yaje hafi saa 6:00 ndategereza ariko biranga kubera ko bavugaga mu ncamake nta kundi nari kubigenza. Nashaka kumusuhuza gusa no kumubwira umugambi wanjye mfite mu matora umwaka utaha kuko nshaka kwiyamamaza. Naguye baramfata, ishati yanjye yacitseho gatoya. Uyu muturage yatangaje ko nyuma yo kugerageza gusuhuza Perezida Ruto atagize amahirwe agura nawe ariko ko afite icyizere ko umunsi umwe bizakunda. Ku batunguwe n'imyitwarire ye yavuze ko atatekereza ko bigera ku rwego byagezeho.